Ti kad smrzit ćemo se. Svakog trenutka očekujemo start punokrvnih engleskih galopera. Još jednom, poštovani prijatelji, dame i gospodo, pomerite se sa asfalta, sa puta zbog kretanja vozila, da ne dovedete u pitanje svoju bezbjednost. Evo, krenuli su punokrvni engleski galoperi, Conde Grande, Queen Žarulja i Džiuđica. Evo ih u punom galopu ispred vas, druga galopska trka današnjeg trkačkog dana. Biće neizvjesno do samog cilja. Trku vodi Queen Žarulja i Cvijeta Ličanin. Legendarni Cvijeta Ličanin. Svaka čast.